Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi-ke uyaphila-ke. Mina nje ngizocela kuwe-ke laphana ukuthi-ke mawuthi-ke usamusha kulona-ke ikhasi-ke leli-ke noma ukuthi-ke uyaqala ungena kulona, wenze nje okulungile-ke laphana-ke ungixhase ungaphuma ngicindezelanga-ke ibhathini u-subscribe nje, akubizi imali kumahhala nje ngisho nesenti-ke elimnyama-ke leli kwenza ukwazi ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye iy'ndaba-ke ezintsha ngizolungisa nazo ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli kusukela manje. Bese ngakuphuthile lezi ndaba ongenza njengamanje ukuthi ungakucindezela-ke ibhathini u-subscribe njengamanje. Udaba kulethele lona-ke namhlanje-ke la kulethele-ke ukumlisa-ke laphana-ke u-Brown Mahotsi njengoba sonke sazi ukuthi-ke kuvela yena-ke laphana-ke kwiMadlanga Commission-ke kwelikaMkhwanazi-ke laphana-ke uveze okuningi impela-ke nokuthusayo-ke laphana-ke wahamba wazowaveza-ke negama lesilo-ke laphana-ke waveza nje ungeke ngikwazi ukuthi-ke mina-ke ngikutshele wona nje ngidlala i-clip uyizwele wona-ke laphana ukuthi-ke yini-ke le ngaka ayivezile. Mina ngicela laphana-ke masuzwile le clip ungene ema-comment section futhi uvo lakho ukuthi ucabangani ngalowo daba-ke lolu osuwenza nje ukulungile ungixhase ungaphuma ngicindezelanga-ke ibhathini subscribe nje akubiza imali kumahhala nje kusho nesenti elimnyama-ke likhonza ukwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye iy'ndaba-ke ezinjengolengiza nazo ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli kusukela-ke manje. Nawe-ke le clip le awuyithokozele. Sanibonani. Uvelile-ke ngale uBrown Mahotsi kuMadlanga Commission uzothula obakhe ubufakazi. Kwamanje asakuvezile ukuthi uKing Misizulu kanye noGeneral Nhlanhla Mkhwanazi ukuthi basebenzele American CIA okuthiwa ilo kanjanisa i-Central Intelligence i-Agent. So uthi bathi imbimbi angathi nami angazi ukuthi mina niyamethemba yini. So ngiloko la sakuvezile okwamanje senimlalele kunzima ngale kushubi.